Assalamualaikum musidɓe yiɓɓe wonɓe siwde kala nokku ko wato wonirde men hiwrika men jarni on hande kadi asla bombe d'énergie voilà woɓɓe no yini la ittu bombe d'énergie men mi susta bombe d'énergie ne ko ɗon andi koko mi woni wo wela hay so ƴettali 3x ma ko jona ton énergie mi so ndari lan déjà la mari énergie naturellement mi weltani ke ono abonné be ko page me Jama TV mi weltani ko fop mo mi weltani ke kala jodiɗo ko suudu mono siwude Asimedia woɓɓe no inni accu media woɓɓe ni waɗu la bombe d'énergie te pourtant le son dari la min ko be mi inna la bombe d'énergie la nandi tay mum ko yehi wo wulay harna ko artiste be gono jodiɗo nay nagiɗa ngo ma natɗo yaltiri ɗo ni e bibi classé ko artiste be nouvelle génération fowɗo mais accepter déjà la waide des problèmes là andi ko enen bon guido Jama merci beaucoup mais weltani ke ma mo yanon technicien en même temps caméraman guido do sonji de merci beaucoup que c'est fan merci Idjatou Safi la bombe de ananas yehi Dubai voilà rendez-vous on gasi alla jabi en jotto do yoten inne ko sabbo honnu woro nabion e wi mabbe ko réseau ko dum woni fillitaade do fiina Jama famira parce que sira benne la wallita dom mais weltani ko fo mo do andi chaque samedi 21h o hare do wonde asla bombe d'énergie ko télévision mo préféré mo subi don e der Dakar Jama TV Jama TV non addande on nouvelle ji moƴƴa non ko tawata son dari na ha dogo nokkugo ma wa e non non on ngare du ko la bombe d'énergie parce que dans mi woni tranquille kala ko fallo mi la wa marsirande may dareng amina Gaza voilà on so makko Allah wadi jon jubbe ko boîte yata inna hibe fala jombede on fami dara si arkise ari on tawe ari tum parce que kanko mijeto no ko harey dum do yare ni ha hande o yi o wadi mo clip o yalti hanki hande ko do mi tegante mo yalto mi yetti ko mi chaque samedi la mari nouveauté mi attanton gido c'est bon jombede de c'est bon ni ngado mi fala ma jombede allez let's go gido Jama mi fala ma jombede gido harnela no sonjire la o asi jono mi fala ma ya jombe kergo nitu nene ono ko nitu mi jambirte acciami e gorko min hiida min dara gorko mo mi hidu dolan ha déjà mi hebi gida mi halu fiancé am nga ou bien ça permet la mi hala merci Mamadou bari madiou mi weltani kama moƴƴano be dayebe be fo onon kay mi wadi on I love you gros bisous voilà be habiti la noko mabbe mimi inni be si goro ari haray ko heddi kon c'est bon mi yehmi jombe sans problème voilà Amina Gaza yehe dara mako page makko ko sen mako YouTube voilà so makko yalti nene yo mi fala ma jombede jojubbe foko non dabirta modi kono ko gonga de nini wonirta ko ni mi alleo ala ko budi fottude wonda e modi ma mo hiduma hidimo hidon dankondirde voilà hale non mi prometti non Thierno Wizy mini non hande la mari invité Thierno Wizy parce que so men fe ino do buy landino la fi makko asi invité men Thierno Wizy hande no makko plateau do mi anda to si tawi won ma hara do maranimo parce que nodudo do wo haala nodudo wo haala ko maran do makko ka Wizy lando confirmer go bon alors woto yejutu mi yetti ko menen taniraɓe mi waɗata ko welata go dimitere mun se be noditi on ari mi waɗana on welo kala tara ko ɓuttino on ɓernde voilà Ria prévente ji Ria ɗi yalti prévente ji ɗi non min asi la bombe de énergie lan jogiti prévente ji ɗi ɗi woni disponible e juuɗan déjà o yi excusez-moi o yiɗi voilà fala ɗo prévente yo noddan ko numéro en privé 77 576 90 54 on ko numéro en 77 576 90 54 so noddi asi la bombe de énergie o sodi prévente jidin kala ko wato wonirde Dakar mi nambane o hara ber mon ne wula do woni tranquille voilà woto yejido don le 23 septembre don
yengulen si Allah jabi hare do mi yeti kon prevan jidi noko 2500 hey wulay goy atanirabe gido ko dum maran da jamalo 2 septembre donc andi teddungal da sa take ronde te on to no be inude nena hajja binta laali hibe faala be de Dakar wobbe nena nena hajja binta la tamé honto hande to me yetta nena hajja binta laali Dakar do awa alliance sous région hiden andi no be nebi addude artiste welto de yehen wallito de mi soutene parce que den andi pullo goto sinangi hunde ene pop en yehen wallito den on tigi alors nena hajja binta laali hibe arde le 2 octobre do e centre Douta Seck pour fête de l'indépendance guinéen si Allah jabi hare non le 2 octobre watan satin wato goto tulting wato inu mi habotoni no lati nena hajja binta laali nene artiste be nene artiste be anduno no men ha joni kadi ko nene artiste be nene fop parce que don andi be nebi gollande lagini be nebi en gollande piiji budo andi non foti en ko wele tagado wada hunde jonite dande teddungal kagido si goddo wada ni ma hunde no buri fottude na yobitugol no me ko teddungal no weli quoi voilà le 2 octobre hale de wonde nena hajja binta laal donc centre Douta Seck alliance sous région nodditi be fop mabbe be invité woyon ar soutenem be arano parce que mi yetike on ko nene fop na nene non artiste be hay mene animatrice be ma animateur be ko nene amen alors c'est fait yido mi yetiko hande la mari invité Thierno Wizi hande no la wuli gol on so de ni anda si tay ko tanira be bordi la qu'est-ce que on woni ko hande la woni so alors Fatima, quitte là-bas, pardon. Merci beaucoup, mon amour. Fatima, Touba, Kilano, merci beaucoup, Alpha de Lil Buzz, on faut que mon. Allez, bisous, mon amour. On l'a ouvert, alors, Easy. Oui. Daoniso. Mais la Woniso. Daoniso. Moi, non. Ari, musique, artana musique, parce que doya hirade, artana tosera. Ayiduna lamfeundo fuyala no ko sabu mami dadiri sago kanyo wodi yala harien sedatano abuden weldudem be famatano ko antun yidimmi asudali gigolle sattude ha bali engabi kono en sedali sago aybe membendu lataki anditi nyande yudalang ko nyande yidudalang kalawo ko mapini wallalang Gigola holilang hida jetti watti mi komi bobo sago mada komi foto kadi kam daro dol no daro merci beaucoup daway présenter ben voilà hande ko Thierno Wizi ari na jura da chers téléspectateurs bébé yo la famille donc andi ka comme no haldirno den no halir don en non hande no lando minge mon Thierno Wizi donc andi ne bi halude ko minge mon yes hande de wontidi do ka Jama TV kambe kadi ibe weltana ko minge mabbe hande kono ko enen fo do ngandi ka ene Thierno Wizi minge mon cela veut dire ko enen ngonka kono won sula gandon artiri minge mon dandi ko Jama o yaadete ka kono ko dum non ardi be dum don no ardiri non no wodde parce que mais si mi calculi Jama on kala no mari ko mun kon min gadi mi tay ko Jama on mi waawi yaade tay fo ke min na ko minge mon billahi mais no wodi piiji buy nder ton no gasa en hewto e yes ton kadi ka anno ko wilir dalan Thierno Wizi moni naturel quoi mo mari style man nda hoore ma min andi mi yeti ko la mari la hidi artiste be marbe harbe mari flow parce que ça ko wada yimdo sa ya style est ce que la présente to non mais Thierno Wizi mari style quoi mo yitino ya de flow non min ñew ande do welay goy billahi wallahi Thierno Wizi oui si min ni Thierno Wizi comme mon Thierno Wizi ouais comme woni Thierno Wizi anti gida ande ko min ngema ino en do wo ko minge makko min kadi ko minge ono sifobe lambe sifobe Jama TV renka ko no wata wonirde Thierno Wizi est ce que hari ko musique Thierno Wizi wad no ko no naadi Thierno Wizi musique avant no atani men Thierno Wizi ne bi hari musique on no wela mo ay ka musique on no wela lan ko ka bernde woni depuis ne bi
mais no yarata non no giggol ngol woni takirta ko ɓernde noon yeyamin ni pourquoi pas min kadi mi waɗa musique on par ce que no welalan déjà sa heeɓi piwum tawi ko welama no ka haqqille ma ya haqqille maɗen foolama e mum ta be waɗa quoi ko noon yaari ha oti tawi way ko ɓe naata e musique on ɓe naata e musique on mais anda si tawi hari ɗamarɗo ɗo groupe ado musique on genre tawɗa ɓenno hiɓe yimude e musique on hara ko ɓen noon ɓuurma puusude mum natuɗa ka ja aroye ma naturel non aroye am par ce que min depuis neeɓi komi melomanjo déjà mi kiifa e musique moƴƴa non no mi kiifirta musique on noon musique ji woɓɓe ko mi kiifayɗe yara mi hunjiɗi tinna yaari noon ha min ni joni yo mi essayi min kadi mi ndaara si tawi wawa marsude min kadi mi waɗa quoi par ce que no welalan ko noon woni na e groupe mi wonnoma ɗuma ok ɓayi ko clip manda sina ɗo o somma yaltude ɗo ɓuurma jama ɓuurma andude ka adu ɗum no har jamanu anduma we min nayi buy ko ɗo andilam mais avant ɗum noon kadi hari no woodi buy anduɓe ceerno wisi kono comme ko haalirten ko rek buy ko ɗo andi ceerno wisi e o clip guiɗo ɗo ko extrait on balança ko réseau voilà buy ko ɗon découvri kono extrait on ardiri siki ko wonno ɗum noon ardi ha ceerno wisi jooɗi waɗi petite vidéo ni e son explose ni en même temps martina arti yimɓe mo voix ma naturel ko ɗon no par ce que ko ɗon son on ɓuuri doggude noon ko on tuma ko tiktok ɓay martina yimɓe mo son ma naturel ka ko onno woniri ɗum noon kadi ko noon kan kadi welumo mo yi welimo par ce que mi anda mi yiwtum min kadi vidéo makko on ko réseau min oɗo ele foren haɗa andidira min andidira ok ko kan kadi mi miiji ka ɓerde am welumo komo son o welimo ha mo tawi o impose voix makko nder ton ay ka mo waɗa vidéo makko on kan kadi o waɗi vraiment miɗo weltanimo min kadi moƴƴa par ce que vidéo makko on kadi comme ko wiɗa ko kiidole de ɓay say fone waɗimo artiste ɓeɓe waɗimo woɓɓe waɗimo de nanda par ce que anata ko voix makko kadi naturel kanko ha ñanga waɗi son o so waɗi voix ma ko ɗum waɗanda martina kado ɗum ɗon andi ko sutura no min no suturalaɗa wisi a wolego men nana ko on ɗum waɗanda jum kado ɗum ɗon miɗa haalde ɗo ɓeya fof wanda se yalti ɓawato mi kono na ko boni andi hande buyno waɗana hunde goɗɗo waɗanamo cadeau spécial par ce que déjà ino mo mérite hayda dono hay wadde vidéo inna vraiment par ce que ko vidéo waɗi kanko ko voix makko waɗi vidéo naturellement impose ko réseau woɓɓe ƴettimo waɗi ko facebook ji yaari noon ha woɓɓe landi par ce que on tuma komi invite noɓe ɗo bi ene ko audio émission o ka ko gorko émission et puis martina ene non ko ceerno wisi yimimo fota no foti haali ko kadi honno wannoɗa cadeau makko on jooɗi mi haalante minni ma so yelma to mi haalante mi ara andi ko woni wono mari sutura ga Alpha Mo Habsa merci beaucoup Séri Koko depuis Bignona mo sivude lang mi yuri kama ngi ɓiɓɓe ma ɓe fop maɓɓe so heɓino jum initrol lang wisi oui manda siɗa mari ménage oui miɗa mari ménage gila hande to mo won ɗo kako ko songo yaltiɗo tawɗa ko be ɗaɓɓa ménage non na ko songo yaltiɗo depuis neeɓi minen woni golludude hari hay si ko minen yaltiɗi quoi minen wonno golludude depuis neeɓi projet ji fof ko minen woni waddude min e makko min waɗi ha hewtiri ni jama on kadi ko minen andidi ay ka buyno andidi men ino mo ɗo bon wisi men anda si tawi kadi nini ala gila o clip ma yalti ala wonɓe ma noddude waddu featuring par ce que ɗen andi buy si ƴawi tun hayɓe aratano e ma aroye e ma fi tun par ce que waɗen ɗon balɗe haɗa jamanu suivre ma ko réseau ɓe nano mi propose ma ar laguine waɗe featuring ɗe hoɓiɗo ɗin contact ji ɗon oui jama on woɓɓe no noddude min waddu featuring ji genre yo projet ji dogu hakkude amen on hara ko homɓe wonnani hara ko homɓe on ma noddude par exemple artiste ɓe waddu featuring hara ko ñanduɓe ɓen kadi non koy janduɓe ɓen wi ɓe noddude mais andi akkata mi haalɗo wisi non o way wisi noon aynatala noon fiya mi accane to kadi ara ɗo kadi nayi mi accane ɗo kadi noon wisi accu ɓe noddilan sa ɓe noddilan téléphone ɗum ko homɓe hakkude amen quoi guiɗo mi anda ande wisi salaki haalande renseignement moƴƴe ka non mi salaki
ko non duwa yarde ko ɗum waɗi sa yi addi ko woni o okkoran est ce que na sayfon pourtant hakkila nangue sayfon nde was tawi on faala ko wadde do hare fitri we no wawi wonde nano wawi wonde ha confirme ɗum noon ko haqqille ma ɗen an nangi ɗo min mila gandi nodduɓe lamme joni jonan ɗiɗo pet hara ko artiste ɗiɗo pet koye di kon waɗe sutura quoi animi kala yiiɗi sutura ka joni noon si tawi ko ɗiɗo noddila gasi joni haala goto hara goto probléme ala o ɗon moƴƴaali acci wonen noon tum ɓay min nima alandi kala min ni wuyɓe noddude sa ɓe noddi waɗi privé ko fiyo wono privé quoi nde aɗo jama on yiyay kadi so Allah jaaɓi nouvelle génération ga artiste ɓe ɓen ɗo kadi alama propose ude wono kinjoyen e woɓɓe way ɓen ɗon avant tout taw ko min Alkazayon en ɓen ɗon ko menen ko min e maɓɓe ay ka ko woni hakkunde amen ko non no toon menen kadi min propose ndiray ko woni entre amen kon wisi mi anda si tawi musique on sino holi par ce que boy inna si a ala moyen mum on fiya prise hay son ko problème parce que a ala moyen on kono inde mane a wata ka ɗantade mum ha jama kadi yejjitama manda ko non a fe inirde ɗum ɗon on situation ɗo wa musique on andi hunde kala hoya début on a taway no satti moƴƴa mais koko satti kon kadi muñete anni ka on ɗaɗo sa yeehi ha yiiɗi piwga décidi a waɗay ko kala difficulté ko heɓuɗa e mum a muñoto quoi par ce que ɗa andi ko ɗon fawiɗa décidi a waɗay ɗum ɗon donc aɗa sattanoji buyno toon oti wawata dévoilde ɗiɗo ɗi fo mais no muñi alhamdoulillah no yarde lawol jomiraɗo on hay ka wisina musique on tun jokki a wisi ko musique on jokki tun ouais na golle fus à part musique on ko musique ko woni lawol ngo ko golle ɗen noon comme woni financande ma musique ji ɗi gawa ɗo musique o meɗen mari staff amen on ayi staff ono homɓe hara on staff ko honno gollata ɗum andi staff on golle maɓɓe ɗen kamɓe déjà ko moƴƴingol piiji ɗi moƴƴa si yaltine onon ka yaasi yon kamɓe kadi ɓe weltanami la weltaniɓe donc somi faami ko ɓenno financeta clip ji maɗi nini ko ɓenno woni wadde wiisi wona wiisi tigi eyo kamɓe woni wadde wiisi wona wiisi ko Dakar ɗo ɓe jooɗi oui ko Dakar ɗo woɓɓe ɓe woni wiisi kono yiruɗa artiste ɓe ɓen nouvelle génération wona goreɓe maɓɓe par exemple so ƴetti Alkazayon parce que koye ɓetno lini mi watama compare parce que ko ono woni ɗo nouvelle génération ni ka artiste ɓe Kinjo en Alkazayon en e woɓɓe mi anda si onon ɗon ɗon haldidi fiyo wono tigi hara on golle jama wiyo ɓe tawa vraiment artiste ɓe ɓen enen kadi Dakar ɗo heɓe gollude woto ɓe lagini ko ɓe woni e gollude ko way nouvelle génération on hinoɓe ɗo ɓe wakkili kadi ay ka meɗen wakkilide ɓaya wi déjà commen fo meɗen wakkili meɗen gollude si Allah jaaɓi no woodi piiji ɓuy komin woni gollude mais andi onon ko tuma yalti ka réseau o wawa yiwde kono haysi aɗo yaltude kadi ko réseau on tigi no wawi misude seeɗa ina nini ko ɗo ɗi projet ji yalti ko waytata ni ko nini miɗa mari collaboration e ɓeeɗo ko waytata noon accita naadu en noon ka non ko manate ɗo andi fiyanomi ko manate ɗo par ce que o sommaɗo waɗi hande buzz moƴƴa noon ko réseau par ce que ko sayfon waɗimo andi le sayfon na artiste jo fanɗuɗo ko woɓɓe waɗimo andi ɓenno fo eyi sowoñ awi moƴƴa ko weltanagol ay ka joni noon mi anda nini si tawi wonna nouvelle génération artiste ɓe alaynude wiisi aɗa waɗe featuring no ɓurten ƴewde ko wa ko ɓuuri ɗo way ɗum noon kadi no toon men moƴƴinde no wawi ara ɓe noddude lamma min miɗo nano wawi guiɗo guiɗo hande mi famani wiiside question jande hande mo haɓɓite o répondotako de pourtant ko ma o répondode sina ɗo wulay ko ɗum mi on ma jabade no wawi hara ɓe noddude lamma no wawi cela veut dire que no ko exemple mi on ma no wawi hara kamɓe ɓe noddude lam ma min tigi milan noddude ɓe min ar wadden ɗum ɗo donc anga noddiɓe somi faami ok a noddiɓe yo waddu fitri nini wona alka ni ma ɗum kinjo naalima ɗum ko minnuma no wawi wonde joni an jogoɗin noon ɗiɗi tañƴinoɗa ka haqqille ma wiisi noddi oɗo ɓe waddu fitring ma oɗo noddi wiisi kono min nani nini wona ni par exemple Alkazayon hande meɗen est ce que fitri nini ala dogde hakkude mo parce que kankadi voilà ɗen andi jamanu yiɗimo ko réseau vrai parce que ɗon nandita voix parce que ko lovoman ɓe jamanu kadi ko ɗum yiiɗi min habbo clip mon hande to ɗum ɗo wawi habbade
aroye si Allah jaɓi. donc ɗo wadde fitiri ni abbe ɓay hino men ɗo si Allah jaɓi ñande go peut-être min ara min haala no jooɗorte ni min haalanayi on woodi kowoni entre amen joni ɗo waawi habbade si aroyi haray ɗon habbino si aroyi ha kadi toujours ɗon habbi ono selon ma an ni ko fewnuɗa ɗo par ce que hande kadi meɗe wawi inude wiisi hewti nokku goo lagine an ndima fulɓe France Belgique par ce que TikTok on hiɓe suivudema ko hombo nini falɗa e waddu fitiring nini har ko an ɗo nini yes kammi woni ɗo nini min natama mi faalaka waddude goɗɗo fitiring mais pour l'instant ko mi woni ɗo milan gollude projet ji an ɗin taw par ce que ɗa andi fotindeɗa yaha toroyo e goɗɗo goɗɗum hara ɗa jogui hara komo ɓeyditane quoi a faami ka nini komi woni ɗo komi golla e woni min kadi projet ji an ɗin personnel mi golla ha moƴƴa joni si mi yaltini komi dowa yaltinde kon fof après mi hewtay on étape ɗon kadi ko way ka par exemple hande si Sayfon ari fi yo waddu fitiri nga jaɓay oui mi jaɓay par ce que mo welalan ko artiste jo an kadi déjà mi anda an sa noddal mo adda ɗum noye wadde waddu fitiri mi nodda e mo awa giɗo min nima terrorisi hande nderga sofede voilà miɗa yiiɗi commenté ji boni merci beaucoup Soutane merci beaucoup 224 on foma min weltani ko Ousmane Diallo merci parce que ɓe mi hote tumo ɓe windanala inala asi a haalali indiane et pourtant le mi commenti asi wata haaldinde no fo kono on fop mo anditede ono wonɓe ko pasɗo ɓe on fop mo wonɓe commentude wonɓe partageude laykude on fop min ni gros bisou yo wa si tawi ko ene woni e yewtidede ko salon ji mo mi wata wonde ɓaawa mo 224 merci beaucoup vraiment an ko wallof tuminatama suɓiɗo sommo falla déjà mi hokkoma en tant que ayi hande la woni sotro lan invité Thierno Wizy parce que landinalam Thierno Wizy oui nini mana sila émission ji wallini par exemple haraɗa mari soji dowaɗe yaltude par ce que goɗɗo fenno ko kellanteɗa ɗon ko fenno ɗon dowa ammude est ce que ɗa gollude ɗum ɗo réellement oui miɗo gollude ɗum noon kadi no arde hewtoye nini mais ko ɗum ɗo fewndi kadi kono fi ɗum ɗo ari jama wata deƴƴitude jokka ɗum ɗo tum meɗen gollude so Allah jaɓi on yiyoya e golle ɗen kadi deuxiéme clip ma on par ce que oɗo déjà comme film am mamo oɗo ko Lil Beige ya clip on buyimo félicitimo deuxiémement clip ma o comme falɗa réellement yo ɓuuru on par ce que goɗɗo kala ko waɗi faalete ɓuura hara ñande be ñande ko yeeso yarta mbeɗa wawi habbade deuxiéme clip ma hara ko hombo waɗantamama joni ɗo ɓay film o ɓen no ɗuuɗi ayi kono ɗam wawi par exemple an hande ɗam mari genre ina min ko asi mi faala e présente nan émission an ma ko guiɗo jamma mi faala yo filma nan ma ko woɓɓe mi faala yo filma nan fop araye ma a faami donc mi anda si tawi deuxiéme clip mami ko hombo men habboto yo tawata ɓuuray oɗo kadi ma tawata en tout cas dal haray ñande yaltina waɗi tawa yeeso par ce que a yi Sayfon joni habbe oɗo clip ɓay Allah waɗi men waɗi oɗo min e Lil habbe kadi yeeso no gasa meɗe wawi wadde kadi ɓuuri ɗum ɗo yes ara kadi ko min e makko toujours kono sagguma hara deuxiéme clip ma hara ko hombo tigui waɗantama mo siɗa mari moyen mum on hara mari moyen mum réellement tawata oɗo no jari hay si jari ha France a waɗo yeymo ko hombo ɓe ɗon si hewti toon tuma hewto e deuxiéme ayan an a faalan haalinde ɗo non min falama haalinde ande yewte woni c'est juste question voilà donc a yewte parce que min hande sa landi kelan asi genre landolan question hara ko hande kono yiruɗa lan ɗon ni landoɗa lan min a watala landade goɗɗum mi ronka wolde sa inni lan hande mi ƴettu musique ango ma micro konumi mum ɓuranila waɗugo émission ko yaasi ma ko plateau nder ga min nete Thierno Wizy ko yaasi ɓuranilan non no woni facile an kadi amma o wi ɗum no wona facile de non no woni wona facile par ce que fiyanno min komi faala komi woole par ce que andata ko ɓe suivoɓe lanɗo hakkude ɓe suivoɓe lanɗo ɗo haɗa ɓe woni prête mum fi wallitogol mabɓe anda mais c'est que an ko falɗa ko sa woli ɓe wawa imposade noon ɗo min faale an o ino mi waɗi premier clip déjà jama on buy apprécie moƴƴa noon surtout aron voilà jama on ɓay apprécie ke mum Allah waɗi ko min e andi neɗɗo toujours yejjutu ko feggiɗa andita ka yanuɗa ay ka c'est vrai
déjà ɗo ko min e Lil Base fuɗɗodi min natama deuxiéme clip on ko kanko filmantala ma ko goɗɗo goto mais si Allah jaɓi toujours kadi ko menen woni min gollay min e makko kadi ɓay min golli ha on yi on tawi way on validi ɗum no mi e makko kadi min gollay kadi ko woni donc mbeɗa wawi wo ko ɗum ɗo woni mbeɗa wawi habba deuxiéme clip makko ko Lil Base filmantamo e Alpha D foye mum no ka donc confirme ka joni ɗo wawi habbade merci beaucoup Lil Base Alpha D vraiment no wadde golle laɓade yimɓeɓe apprécie clip o moƴƴa no guiɗo yimɓeɓe ne lana len son ceerno wiisi hande noon koye sifoɓe lamɓe no foori moƴƴa noon let's go yes ni e Allah billah mukol bo sodo no fati guiɗo ande kadi ɗo no fati de guiɗo ala ko ɓuri fottude guiɗo ma yimana ma fewtodiram haramo ɓosude ma so tranquille c'est coulé allez partagez mo ça comment to like ko wiyeti ko hande samedi o ko ene ko min e ceerno wiisi et puis min ame nder gaɓe waɗa faya aɗa noon tranquille an kadi weltuɗo mi waɗa taw ko weltinta on ka guiɗo okka kala ko kuɗalan ɗon wona tranquille quoi okkan adde ari kadi voilà on yi tisatria hande la waɗana kado spécialement ko fiyam min riya taniraɓe fi événement makko ko riya hande naɓilan ko salon taniraɓe par ce que mi wata yaltude ɗo haɗa mi wolani ko kanko komi abi gilal tettopi ha on yi déjà komi yaltori ɗon ko kamɓe taniraɓe ɓornilan ɓe hokkilan kadi tisorte fi événement riya on le 23 septembre ɗo ɗon e Yengulen sinamano Yengulen ko rond-point 26 parcelle rond-point 26 sa ari ɗon alandike Yengulen ɓe fo maɓɓe ala mo anda ɗo ɓe hollete déjà o yiyay men mais woɗɗota ko ɗo fiwata goto majju si Allah jaaɓi o yi salon on kadi woni disponible ɗum ko yo commande law parce que ko 30 000 commande law hara yimɓeɓe nini jamanu sofi de voilà merci beaucoup ɗo wonɓe ko page ɗo mi weltani ko moƴƴa noon wiisi oui ange joɗo o wadduɗo o mo wadduɗa clip on ɗo gila dubjel ɗon wondi ha joni on seeɗa ala juini ko clip parce que couple mo déjà no foti andi non anga mutike guiɗo womi mutike non andi fiyonu parce que couple mo no foti woɓɓe inni gila naɓi duɗon ha joni on ko seedude woɓɓe inni a ƴettimo kadi ko clip ma donc laɓɓinanni jama gila duuɓi jelu en fait on relation no on ɗon ko clip on min wadde jama on do aka yurnitade ha ɓurta kamɓe kadi donc clip on tun ƴettirɗa on voilà ko clip on min wadde ko relation amen on ton no min andidiri ha min hewti ka clip ton ɗum ɗon jama on do aka yurnitade nder ton moƴƴa kamɓe kadi ɓe accu men ɗon andi jama o landato mais sago maɓɓe koye amen ga iwrata aɗa ɓe falte andude mais woɓɓe inni ɓeɗo ɗiɗo neɓidi na hande andi tusi hunde yalti ɓeyna no wiisi kamɓe ɗiɗo ɓe neɓidi na saabu clip on ko ɗum waɗi no somi inni ko duuɓi jelu hara ɗon wondi mais ko waytata noon mais an hande sa inni lando ko saabu clip on tun andi etana e men ay si tawina saabu clip on tun hay si tawine ɓi hara exemple meɗen andidiri ma goɗɗum go ton mais jama on ɓay ka clip men ka clip ɗo ɓe yi men yoɓe accu men ɗon guiɗo accitaɗan ligne kajjetu ba merci beaucoup jum Facebook noon kala hay ko 5 heures du matin natɗa ko Facebook a yiyemo connecti guiɗo accitaɗan ligne s'il te plaît ɓe wawa noddude woɓɓe maɓɓe hara ɓe fala question ji koɓe posete bon hara ɓe intéressé makko moƴƴa noon yo 224 warriors big up mais inni on ko min e mon ko min e mon ɗon laaɓi pos wiisi oui a jaɓi série hara ɗum noon a wawi lan innude ɗum noon ko clip on tu par ce que joni laɓade oui mo laɓa a suuɓi noon de
mi suuɓi andi Buyno golle moƴƴeɗen koko moƴƴi kon toujours doit naɓidede aɗo martina yimɓe on voix ɗon fiya ƴettuma ko clip ma hari déjà anga préparé no on clip ɗon oui hari clip on wona fewde ko martina yimata voix mum on hari clip on déjà préparanoma par exemple si clip on préparanoka martina yimimo est ce que a ƴettenoma ko clip ma tawɗa yo oɗo joani clip on kadi o an kadi kadi asi kadi de si tawi hewtino ɗon no gasa andanta ko no ala ƴetta goɗɗo ko ligne ala assalamu aleykum oh là là insiste men acciti numéro noko ley écran ɗon noddeme compose noddomo yewtuɗolan min e ceerno wisi si allah jaɓi giɗo inɗa 78 allo assalamu aleykum giɗa bumi haalay ɗo allo bonsoir bonsoir on jarama ceerno wisi miɗo hirongo enuma ɗo wisino ɗo star joni ni wisi miɗo dara ɗum ɗo hiro ɗo wakkidema ko wonno netera kon toon ɗala noddirde fara janimo ɗo noddira ɗo Fatou Medina ok ay ceerno wisi ka ko numaɗa ko landuɗama à propos au clip makko ɓe nodde kono hara ko ɓe woni to ɓe wonno bruit coupanama après wisi arten par exemple la programme ali hara o jooɗo si marti ara clip o nga waɗanoma ado martina yimɗa ƴetten junkum no gasa mi ƴettaynamo no gasa mi natama mi ƴettaynamo par ce que mi anda quoi si tawi no waɗiri noon no gasa mi ƴettaynamo no gasa mais déjà min clip an on koko programme no neeɓi mila wawma innude ado hay song on himede sa ari no programme clip on ko min oɗo waddata clip on ƴetta goɗɗo koñi ala assalamu aleykum ala assalamu aleykum he on jaa andi ko région ko wonɗa tan wadde bruit si tawino yo haalde le mais famata ga si tawi wondema no ɓe noddoɓe s'il te plaît walleme hunde wotere so noddi ɗuyte volume mo o après wawa yewtude aɗa ƴetta goɗɗo ko ligne alo assalamu aleykum assalamu aleykum ɗon e jaam jantum alhamdulillahi ok la todde ɗon depuis Guinée Conakry inen ɗon ceerno wisi la monanimo mi noddimo ka wata makko ɗe taali ceerno wisi fiyanimo ko probléme ko min taw noddata ko mi woni ménage a makko ko sabu makko walla langude Dakar ndeysan yo claquette frère miɗo abbima ɗa weltana an kadi ko min e ma ɗandi ko ka ɓernde giɗo mi weltike vrai a weltanama ko enen merci beaucoup mi kam hiwrike ma giɗo I love you. Allez, merci beaucoup. Noté Lanyo Teng, Lando Tcherno Wizi, Hande Kaka man invité parce que émission ngo e samedi fait une heure pour nous de la raison de Tcherno Wizi parce que ko sobo ko tung dogro do nyinyande on to Tcherno Wizi inomo. Mi ati ka wat momo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui. On jarama. Oui, ça va. Ça va alhamdulillah. Jamtu. Alhamdulillah, nane mi noddi hari miɗo ɓatti ka télé nandodiran yes ko ɗum ɗon probléme o yes miɗo noddira Fatou Medina ceerno wisi wiɗo miɗo hiromo dole wona seeɗa an kadi a hiwritama koto ko min ema a hiwritama dole garan jon on verra nata ka TikTok am winda Mouhamed 221 si Allah jaɓi mi hewti 10 ɗuma fof ko songo ma mi waɗi 10 fof ko songo ma mi waɗi ɗa weltana ko woni Allah naru yeeso ko ka ɓernde allahuma amin yo Allah wallu o journaliste on kadi miɗo hiromo ɗon miɗo weltanamo golle makko ɗe weedi feeɗi merci beaucoup mi kam hiwritike moƴƴano billahi golle maɗa weedi feewi a salminama dole ko wona seeɗa yiɗon hiwre merci beaucoup meɗen siba on tout le temps noon ara on tout le temps ara on waɗan ɗo yaltude tout le temps watɗo musique on men dara meɗen dara on ɗo tout le temps oɗo musique kay neɓata haɗo joyi émission amo neɓata mi waɗa émission guiɗo tout le temps wattemo ko télé meɗen dimbo ko suudu rawo awa dimbede way wisi meɗen dimbanoma yes dimbede et puis partage o yaw ko sen makko YouTube jonnomo fof wallahi
ko en goto ko min way wisi andi bere ko dimbalama kaɓerde. machallah wela nawru golɗen yeeso Allahumma amin, Allah jaabi duwaji ɗi ok jarama ko min e mo wonen e jam. komin e mon woyo heno min c'est que min marɓe wawɓe yewtere no welalan kono hande question janni o sali kadi répondre parce que ɓernande walaki koye wisi andi min si ɓernande walaki ma ɓe commantoɓe ɗo ɓerde mabɓe waalo a faami ka i mais a haalne lan anga jiyon ko depuis duuɓi jeli ɗo wonde alo assalamu aleykum wisi kono yuruɗa artiste onon artiste ɓeɓe wonɓe ɗo par ce que promoteur ɓeɓe la plupart ɓe organise ɗi alo assalamu aleykum allo Allah woni munema allo oh là là hande ligne no satsir s'il te plaît siɗo noddude men ɗuyte volume télé mo ko wawa humpodire hande wisino ɗo ɓisi hande ko spécial film mi honno mi invité mo ɗo ko émission ngal alo assalamu aleykum allo salamu aleykum waleykum salam en jarama a jarama de jantum alhamdulillah ko honno neteɗa e ko toon ɗala noddirde ha kon to neteɗa ko honto ɗala noddirde allo ko ommo guiɗo coupana s'il te plaît a noddata goɗɗo landoɗamo kombo ko min mbaɗa droit landogol o onon kon homɓe ka hi walla boog par ce que ɓe innayyi si promoteur ɓe ɓen organise ɗo wo onon yon yeyanɓe tikke jar si wawo natugo yimay e hoore ɗum kadi o yimay hara ɓerde mo walaki ƴetten goɗo ko ligne alo assalamu aleykum allo allo wi on jarama ko mistuɓe 224 Ok. depuis West Foire. o séri Coco konno way Oui, ça va Ngoy. ça va très Bonade Dingo Hala, c'était pour encourager Tcherno Wizi, c'est que nous sommes ensemble. Moi, je connais l'Indido. Miss D'accord, ma chérie, c'est ɗande vrai. ko min e ma ka Ah, voilà, quoi, c'est le Yeah. 224 en fait. ye mila weltanima ko ka ɓerde giɗo. allez Ok, bonne journée, Titi Bouine, notre de Kaline, Karan Hendori, non? ah ok Wono e merci jam. beaucoup Merci beaucoup. Ok, bye bye. allez bisous Miss 224 merci beaucoup merci vraiment séri Coco mais weltanike ma kadi voilà ko Miss 224 non laaɗi ɗon koye min kadi koye lamande candidat ngal mi pose kala ka min wat onde Miss lawa onde Miss ka wawi wonde wisi ɓe innayi si ɓe organise fi yon yeeyaɓe prévate mais anda ko en tant que artiste jo par ce que landi Dakar ɗo ane ɓiɗo ko ɗo fuɗɗiɗa musique ma o Kako depuis la min guinée. na ɗo mi fuɗɗi musique on min heɓi ɗo min heɓali ɗo par ce que ko ennan quelques mois mi waɗi ɗo taw guilaɗa ɗo no kon no yiwruɗa genre organisé ɓe alo assalamu aleykum organise ɓe ga fi ono artiste ɓeɓe ɓe inna manda si tawi ɓe joni kase on ɓe waɗande on kase ko waytata noon ka amo noddima hay so wonal makka sa yeyima namo fi tun ou bien joni ko no wonirta ɗo ko fi an on min woni haalde Merci. mi andaka heddi ɓen to yes yes komi tawri ɓe noon honno woniri men min alo assalamu aleykum alo assalamu aleykum waya jarama oh là là jama on hande no woni trop so kono allez wisi min ɗo ko fi an on mi haalata ko ɓe mi tawi ga ɓe mi anda kamɓe honno honno ɓe woni yarde quoi ko parcours an on min mi haalata e min no mi warrata piiji an ɗin noon an kon no warata min selon am min mo noddi lan ɗo wiyata lan yomi yaw tum mi joana mo ni tum kado par ce que min ko moni gollude ko milan andi déjà golle an ɗen na wonaɗe gollede tum kado ni wiya woni mi yoɓa men produisation ji amen waɗa clip ji ɗin kala ko men woni gollude dal ko mbuuɗi quoi men woni yoɓude donc hay sino yiɗi yaltutugol e public on wata yaltitirde e maɓɓe ni par ce que ɗandi neɗɗo kala hunde ka jogita ka jogitiɗa ɗon ko ɗon duwaɗa jogitade ha sattake jogitora série anda ko ɗo avenir ma woni sa perdi ɗo a perdi sa heeɓi ɗo a heeɓi min mo noddi lan ɗo fi concert min natama o yoɓay lan ɗum ɗo ni ma ɗum ɗo ni ma mi yahay tum mi joana mo mais mo noddi lan ko men yewtu men famodira quoi min yewta men famodira ko men famodiri wosi men haalnimo menen équipe on si haalnimo honno ɓe woni gollirde manaji on wimo min artiste jo an on ko ni e ni so yawo joua ka scène ma alo assalamu aleykum
Allô? Allô? Oui. Allô? Ça va bien? Comment? Guido coupe s'il te plaît. So noddi ko télé ɗon landi kala ko hombare ko yawogo yimɓe ɓe won ɗon kaw noon kadi acceɗu wawi. Hélas, merci beaucoup Guido. A suuɗi keɓe ga yeehi kono a tawta e men ɗo sala jaɓi. Assalamu aleykum. Allô? Allo, oui, assalamu alaikum. Waleykum salam. Oh, alato. Jam tum tanti ɗon e jang? Inde nden? Inde nden ko Diallo Aïssa. Kon toon ɗon lannodirde? Miɗen wi 37 ɗo. Min noon ɓe Aissatou ɓe ɓe nde welalande ɓay min ko Aissatou min nette. Men. Kono no yiɗon émission o? Émission on no welami moƴƴa no. Ine ɗon ceerno wiisi yo yiɗi som makko. Ne? awa an kadi a yiwrama toon si Allah jaɓi en yiltita e mo joni inchallah. Sallaji ne hiro on fof a weltanama moƴƴa. Merci beaucoup Hamsou Boy, Hams le king. Wallahi suka nini de hiɗa suuɗi kono ɓe ngalama yiide de mi anda no so ɓuyi accepté ko min ma ka king konko kem ɗo. Allah, assalamu aleykum. Allô? Préparé. Allô, oui. Allo. Jantum. Allô? Guido, hande mi ronko famude wonɓe lannoduɗo ɓen de. Allô, oui. No, jarama nala. Jantum alhamdulillah, honno way ɗon e jang? Jantum nala to fo depuis Espagne men nodduma. Oh là là, ɓe Espagne ɓe mi huuri kew moƴƴano inde nden? Ablaye Ba meɗen hiwro ɗon ceerno. Yo koto men koye goto ko min e mom mi wuritike o moƴƴa on weltanama, ça fait plaisir. Are meɗen faadi o ñande go. Away ka mi hewti ñande go min kadi ɗandi ka. Waray koye goto. Inchallah koto wonen e jang a weltanama moƴƴa. Ko Ablaye Ba. Ablaye Ba depuis Espagne, big up frère. Merci, on dirait que bonne journée, bonne nuit. Ok, merci beaucoup, Séré Coco. Merci beaucoup. Wizi, Arten, nini kasema ko jelu concert. Min mi haalantama sa noddi lan Wizi la organise de parce que andi fionu haalane nan do kasema ko jelu parce que mi la organise de mi anda ko honno mi wata préparer en tant que Wizi parce que joni anani déjà do ko espagnol ni hattali koy taw hattalde parce que waɗa e concert to inchallah jabi a hooli ka inchallah artani men ɗo par exemple si ɓe noddima ɗo ni kase ma ko gilantumare fuɗɗi ha dow ɗum kadi na min andi kase an ko jeli parce que min na mi woni naɓɓude hoore am sa yi hande hino en ɗo ko min e ɓe komi wondi ɓen e manaje on fo wakkili quoi min ko wonanimmi ton exemple mo noddi lan ɗo concert ko wonani lan ko yawgol fija kamɓe haalidata ton kanko e manhaje kamɓe andi ko yewtata ton on haalana ɓe kaase ko jelu si ɓe fotti moynala nga ceerno en heɓiri ni programme donc haray ko ni e ni min ko wonanimi ko yawgol joie mi anda min kaase an ko jelu conseil hombo maɗa par ce que artiste ɓe ɓen ɗo ko ɓuuri kon jama innayyi ɓo hiɓe liɓude artiste ɓe goo par ce que an hande simi noddima ceerno wiisi arima nalan a wannilan kase tawta momi tenata si ɓe yi goɗɗo et pourtant les an sa ari public on are moƴƴa hiɗa wawi kadi mais si ɓe noddi artiste jogo on non hay so yoɓallam mi yeyi tumi yima ɓe ƴetta on ɗon ko fiyonu ko ɗum conseil marɗa ɗum ɗon ko artiste ɓe ɓen doit acci wolɗum noon par ce que kala ko watta ko nda doit respectude ko watta ko min ka haqqille am fanɗude saɗa wadde pi wona fi anɗa faala yaltude niveau public on fof ɗa faala yaltude maɓɓe waɗirta piiji gono toon gratuit ɗa doit andude wayanko e ɗe golle wonda si tawi marsa alo assalamu aleykum allo alo assalamu aleykum waaleykum salam a jarama assalamu aleykum guiɗo s'il te plaît clip arɗo ɗo ware no hawre no ɓuttinama ɓerde ɓuttina ceerno wisi ɓerde hande min no mais artanimi ko somma ko par ce que jaɓa landi kella kadi ɓe
laɗa noon ceerno wiisi ayni ka yoɓetede ɓe gari koy komi yoɓetede o soma no dogude ɗo de jamano landadema de an kadi joddima ndi no toon si Allah jaɓi allez ceerno wiisi guiɗo rapidement après arte ko plateau jama wonɓe ɓe darde nokku kala ko hikkorɗo min weltaniki o moƴƴan noon woto yejjitu noon min inni o teddungal dasatake hondete mene mari teddungal de Jamal TV no mari teddungal jama nunna noon fi Allah mi heɓa kadi no mi haalira Jamal TV no mari teddungal le 2 octobre inchallah ɗon e centre Douta Seck alliance sous région ɓe nodditi communauté guinéen o communauté sénégalais o fop mo hiɓe tottita par ce que hiɗon andi hiɓe hen fof le 2 octobre fi fête de l'indépendance de la Guinée ko nenan Hadja Binta Lali Sow yette sowɓen yette balantoɓe manikaɓe sosoɓe e Allah guiɗo e yette homɓe kadi alors alliance sous région hiɓe nodditi ñeñane le 2 octobre inchallah ɗon e centre Douta Seck woto goto satin ɗum ɗo o nani si Allah jaɓi are sutane par ce que ko nene men ko nene artiste ɓe ɓen guiɗo fusmalama e nande hande anda ko no waɗi bon Boubacar Horeya merci beaucoup ankadi mi weltanike ma moƴƴo noon alliance sous région woto yejjittu nena Hadja Binta Lal hiɓe addude ɓe ɗo fiyen jollituɓe teddungal maɓɓe ngal par ce que makko ba kala si gollendi leydi maɗum makko ba kala déjà hino hana jonnitede teddungal le 2 octobre ɗon e centre Douta Seck pour fête de l'indépendance Guinée on si Allah jaɓi fo no invita alay sutane ɗon noon hiɗen andi ko nene men yimmiraɓe aray mawɓe aray pay koye aray sukaɓe aray ceerno wiisi en nouvelle génération ménage ceerno wiisi on fop on aray on invitama yo mimi invité on wiisi mbeɗa wawi habbade sombour ɗo ɗo si Allah jaɓi ɗo wawi habbade ko ɓooya no gasa o semaine ɗo si Allah jaɓi ye o semaine ɗo no hawji pande an kadi ɗa hawji ha feƴƴiti non par ce que min siko saggo an hay hande ɗo a waɗa nela ɗo hara ko freestyle goɗɗum quoi haray ɓe anda yesɗa ko lawol arde kadi ɗum noon fo hara pas o son ɗo andi min ko welatela ko artiste de chaque fois hara surtout no nouvelle génération nini hara hande kana heɓe ƴettu artiste laguine ɓe adda ɓe Dakar ɗo onon hiɗon ɗo en tout cas de ɗum noon kadi no moƴƴi haray ɗum noon kadi haray est ce que ɗum na onon artiste ɓe woni a ɗo mi watama ñawande ɗum noon ɗum ko an comme mi andi mi anda ko heddi ala assalamu aleykum ƴettangoɗo ko ligne s'il te plaît allo allo wi a jarama jarama de jantum no welde alhamdulillahi ye begenala de man lay bege man tam bu baax ye malla lom tijo lom tijo on no way ko ye go baw parcel ko pale mi tanti o wami feti andi ka ko min ngamon billahi wallahi ko min ngamon cerno wi min ngamon for life en fuɗɗoto no jama de weltani ma moƴƴa men farano ya waɗan men no acapella seeɗa rek awa si Allah dadde bruit on ɗuuɗi seeɗa quoi mi fala yimman men seeɗa voix ma no weli no foti mbeɗe yiɗuma mbeɗe weltorma surtout kadi o jeymo wonduɗa ɗon est ce que a daarimo taw moƴƴa a acci mi fewta e daari taw vidéo mo won taw naalon taw ko sonkamo ɗon waaw big up nala merci Allah jaɓi waɗana o freestyle o nga welto ɗon joni ɗo weltana golle mon ɗon no labba ko walla yaw ɓeyda wallahi e weltodirani ko to big up fara waɗa e freestyle seeɗa donc joni hila kuppuɗa ɗon himo wadde mo si Allah jaɓi ɗo hande samedi on ko enen waaw jalaali ko gotum ɗo inchallah merci wallah weltanijo a weltanama lom tijo ko baw mon for life wallah big up allez easy 224 warriors mi andintina toujours rendez-vous le 16 septembre araw yejjitali centre culturel Douta Seck nouvelle génération on no nodditi ton arayde wondi ton e 224 warriors kamɓe kadi ɓe marani en piiji buyay ka ara ya en fotten ɗo anden konnum ɓe marani en wisi a wannade akapelama ɓe landi on ka woyi mi waɗanayde allo ƴettangoɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo
Allô? Oui, on jarama. Allô, oui. On jarama. Allô? Itto écouteur Jumadi, s'il te plaît. Ok. Et on dit donc? Ça va, alhamdulillah. Day jàng. Non, comme on a. Guido, hande jama on itte écouteur Jumon yewte on tranquille. Wizi. Oui. Allez, let's go. Feundo do fono fala lang ko ami fala yo lutu ko vi ang beto no wiude be na borai lang harabe yanda minga chatala jigol sai ko ni tungarai no foti da yidi mido yidi sobe no weli jantolang ala ay be bentananu ko be wola mawo wiube fenu so bebe wiu no lange wondata hande no wadi en sedata bandu mandu ngoto me mata ko bernde ma ko mintu wernata samosa ni la mi jala mi welto mi andita ko jodoto no mi mijo tawtiara anga hollay langi gol hande non ka bernde ma mi ala dimmo antigida andi hande non gido mi weltinte mi fodima mi fotinte ungule joda mi holtinte bay ko an woni o jonjike gigol ko changol la yoli langa jeti bernde mande nga jonila dewi ko antun ko der vi an ardo wona fi an mi hiyata mi darata sifa mama burdo mala bede minanata mi jabata halago ko antu wallinta mi bernde yo ko minge mon landi jon bernde mon wali ke ka parce que do anduno e mi new cerno yusi fo makko ko naturel jama ko fiyo bernde ma bende walo ay ka s'il te plaît Guido yahen clip goto acting ko plateau Kande ege yumba barbani ite yo mojo bi mojo salvini tata baba benda la bagirasi agwa buntura bi kamara girasi la mini girasi la mini girasi kone do mojo Allah jogi to majunne balle ajara mala bikira baba girasi baze kukirasi kobo mama girasi nafi girasi onko bobo ma ubagati tigirati baba baba ya baba la bikirasi baba baba be barka baba la bikirasi otajata bebe yara ni wiya yaga bebe baga duba idalbili yaga bebe sajodiwa dura wakila bata lagali idalbili yaga bebe mo alla rebi yaga bebe
jebintalale ayne nako fendo do non goy fo burti arde ka gido ayne ko fendo ko be now you know genre clip on puri en fait voix mo be burti artude mi yetti ko musique ko jiijan kono min ko hattam sugo musique c'est parce que la ngani simna te musique wona cello wisé fo mi écarté be to taw parce que min ko mimbe sifata wolu goddum dara merci beaucoup wolu du kay bisi mi ari no yi bisi wona artiste on do fo mu classé o ari ko ya wiyo men accu men naborama cello wisé fi no ala dum parce que men nga taw men ngari déjà aray ko men nabore problème ala nena nga jebinta le 2 octobre ko firo mi yeti xew e Allah mede mari jikke de lagine fop kadi do mari jikke fop no mari jikke ko décoru golbe le 2 octobre inchallah joni to be teddungal sabuna be golli lagine be golli ko men moƴƴano nena jebinta wallitike artiste nouvelle génération sur ni wode hay tawta be noddete be nena jebinta laal holle men lawol parce que ne biemu na hande donc le 2 octobre hade do wonde mabbe donc e centre douta sec alliance sous région no wonbe addude do jama mi yetti ko fi fête de l'indépendance de la Guinée ñeñande no ko enen e nenan hajja binta lali sow yetta sow be no wela lam moƴƴa non wata goto non mi yetti ko are alliance sous région be wadata ko wela taw are noti don okkombe force surtout nenan hajja binta lali ko jari notitede no moƴƴa non bayden andi no ko moko baabe nene fop mi halni on are ñeñande soutenebe Wizi. Oui. Assalamu alaikum. Oui. Allô? 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 Bon, riyataniraɓe événement makko ti sorti jiɗi hinodi ti sorti jiɗi kala faalaɗo kadi ko hatta tumi watto ɗo ti sorto c'est parce que hina ɓorna ɗo ha moƴƴi. Allo, assalamu alaikum. Allo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On jarama. Jantum alhamdulillah. Ara do men seede mi sama franchement la ba ko. Merci beaucoup Seri Koko kon no neteda ay kon don ala no dirre. Ban Ibrahim Benzema dan da metna. Ay hande invité jangon ka. Baba de fi ala grand inda de fi ala musique mako yele en franchement. Pri do no golan fi sanji na wali ko franchement. Ara di no nani ko frère. ko min e maɗa hande ka wono e ara grand men courage ma ya be ko da parce que de man ko tan na précis après on ka de fi ala weli la antus min da mi orange son ko tu vois ouais onon kadi on weltanama ko waɗi kon sa waɗi goɗɗum jama on weltori ɓe noddudema ɓe weltanoma miɗo weltani on moƴƴa ko ɓernde ko min ko ara ko ɓeydi ko inchallah kala mo ko di kon ko de Allah ko Allah inchallah wono jankoto ko min ema riyataniraɓe voilà toujours merte mon le 23 septembre inchallah donc woto yejjitu parcelle init harko rond-point 26 voilà rond-point 26 donc e yengule son ari har rond-point 26 so noddi e di numéro ji noko prévente o prévente ji woni disponible e jungam voilà e nodi ko a 2500 faala do wono dalan ko numéro en privé 77 576 90 54 77 576 90 54 noddalan ainsi la bombe de énergie na banon tikeji din ha ko mon ta plus ti sorti di kala faala do woni disponible hare me mari spécial fi mon ko sodo ton si do faala batato pantalon hare non falte ti sorti riya ya jodo na tranquille ama et Allah face à face avec vous inchallah 23 septembre do hare de wondi e riya tanirabe merci beaucoup riya allez itango do ko ligne assalamu alaikum. Oh là là, il y a un surtout qui est nada. Allo, assalamu alaikum. Allo? Allo, njarama. Wa, nalado. Alhamdulillah, day jang. Jam to ga ko MC Wara la yoro don Cerno Wizi. tawa MC Wara yewritama kadi miɗo yewrama ka wonda to moƴƴa Wa bro dikura ko ya fero no lagade. merci ko enen ko min e mon Wa merci beaucoup et toi. weltanama moƴƴa Bonale angala weltanama. big up ko ka ɓernde Wizi, dernière question s'il te plaît. Par exemple, hande mo hebi do ini do nabete lagi Nigeria ma harako
jogitoma mi anda si tawi hara a jaɓe yayo ton signi ɗon contrat golli ɗon hara a basaki Dakar ɗo to hara ko lagino ya tawnir ɗon taw mi jaaboma déjà aɗo ɗum ɗon taw heɓugo yawgol lagine min déjà Dakar ɗo na basagol ɗo mi ari quoi ko juste ko luumo mi ari ɗo fino famira somi gayni yeyde makiti an hara yandu mi hooti kadi gollugol kamen parce que ka goɗɗo no way wo koko ma ɓuranma c'est vrai déjà ko toon jama on sakkitorta ɗum noon kadi si ardi noon heɓi sifa konko wiɗa ɗon ko yewtidangol wawa no woodi ɓe yewtidata toon min e ɓeɗo ko mene wawi yadde si kamɓe e makko ɓe engage ɓe oblige signe dugol e makko toon kamɓe andi na min wiisi andi kamɓe andi koko men haldi men fotti koɓe propose o ko laawol amen ngol menen fof men woni yarde ko haldi fotti ɗum noon no wawi wonoyde noon wisino mari koye jikke koɓe gollitiɗ ɓen ko ha joni manda ñande ko kadi so tawi ko ono wata nabitude toujours so tawi an e mabɓe mbaɗa par ce que ay nila na hande de na hande donc sende tan o hoya ɗum no wa ala si Allah jaɓi inchallah ɗum noon ko menen gampo gueɗe jama erango yoni ka assalamu aleykum allo oh là là bon haala hewti ko may wayni to ɓay ɗon andi mismi ari ɗo ñande ɓe ñande ko weltingol ɗon ha ceerno risi landi ɗo lango mi innio mi fodu noon kadi o wawi arde ɗo déjà on nanimo et puis na ɗum ɗo tunde womo marani on piiji buy yon habbito kadi si Allah jaɓi wisi kono marɗa ko wiya jama dernier moment jama on fof taw miɗo weltaniɓe moƴƴa par ce que hari mi ari ɗo mi weltanaki jamaji ɗi mi feƴƴi ha yewti ɗo miɗo weltani jama on fof min yaltini projet amen on yimɓe ɓen souteni moƴƴa vraiment ɓe fop hiɓe weltana ado ɗum ɗon taw mi weltanto équipe komi wondi e mum on min eɓe mi gollidi ha ɗum ɗo yalti jama on fof ɓe ko yaasi yiɗi ɓen noon miɗo weltaniɓe moƴƴa si Allah jaɓi ko min e maɓɓe si ara noon enen kadi jama on ko yaasi noon fof no weltana vraiment ko min e mon inchallah l'aventure sera extraordinaire haray koyon ɓeydu joguitade ceerno accitata on ha kami yeewo tawsi ceerno yahe France ɗo to yejjita on ceerno yahe Canada ɗo tuma Belgique tuma Dubai to ceerno yejjita on non mi accitata on yiɗuɓe lan wallilan komin e mon itamɓe lan ande yan komin e mon fitamɓe lan gondi yan komin e mon mi heɓata min do ɓuri mon ta yejjutu ka feggiɗandita ka yanuɗa na fiida tampi yande hatta jango hettoɗa neɗɗo ndeyɗa hettowo ko matu yangoɗa tagaɗo jasa hettoto ko ma sonjoɗa ñande wo ɓeydu wakkilare muñoɗa andita ko Allah foduma ko wopata e sa'igo mi sikkayno min hande hewtata ñalande jako jutde wonde hewtata Allah mi weltanike on fof mo mi yejjita sina onon langandi hay nok mi fokkita ko onon fewjani lan watti lan e feere ha simi yewti kami woni ɗo min hande yiɗuɓe lan walli lan ko min e mon itamɓe lan ande yan ko min e mon fitamɓe lan gondi yan ko min e mon Jama TV ko min e mon ko min e mon si Allah jaɓi haray kala ka jogitiɗo yo jogito ha satta ken ko ka ɓernde inchallah enen ko hampoma anitiniɓe sen YouTube ma sen YouTube bon ko ceerno wiisi yaya bono ɗon ton partage miɗo ide golle monɗen non jokki kala no monta tun no monta mo kala no wadde ko wawi kon donc haray ko ɓuuri ɗum ɗo kadi faala ɗen par ce que si Allah jaɓi laawol ngol no juuti ko fuɗɗode nden ni piiji buy no heddi taw ɗi arali ko tekke ɗen ni dolle ɗen no arde ceerno Yousi manda sino mari ko falɗa haaldare mi landaki ma par exemple ko tawata hara no hittema kaɗo on fof ɓawoli ko kako on woni ɗo mi wowli buyandi noon ɓay neɗɗo yejjita no wawi wonde hara ka yaasi to miɗo falno haalde goɗɗum mais mewti ga ara a hawjinilan ha mi yejjita est ce que mi hawjinima ara hawjinilan ha mi yejjita
ko mi hawjinima o yejjiti déjà ɗo yimɓe la landade mo question janni wala de jabaɗe ɗi fof wakkati mi hawjinima o yejjiti mi jaabike ma mi jaabike ɗon an tigi a faami ko mi jaabi ko mi to faami moƴƴa kadi a weltike mi weltike moƴƴa mo weltanama wonɓe en siifude ɓen yo alkasayon bappada weltana bigo Madame Asi, merci beaucoup. Mais weltanike ma. Madame Asi. Allez, merci beaucoup la famille. Merci on jodi be ko sur le monde on si vous demain Jama TV. Merci ko paz. Alkazayen, merci beaucoup Seri Koko. Et puis non encadre me gila yaltinda o kil madame yalima. Mais yalima de alka. Konto wonda ka kon wonda wadde. Ni non nous génération hibe wuli de artiste bebe. Ye ko sen YouTube mako Jama Wizi officiel woni kadi ko page mako TikTok, Facebook fo ko kanko abonno don kala nokko kala ka ko wata wonirde jonno mo force parce que pay koy nini be wuli nouvelle génération o fami gila do non hanawri yeso lawol makko ngol uditike de Wizi parce que o inni on o préparate fimen mo gollude fimen jama kan no weltani be nini no landi so makko ko TikTok yidi ndirbe be foko don tunnata ni wala ni men gido merci beaucoup Guido Jama TV merci madame Guido Jama merci ménager Thierno Wizi voilà mais weltani ke moƴƴano min ni ko ha do me way arde mo nena hajja binta lali oh là là woto yejjutu le 2 octobre pour fête de l'indépendance de la Guinée si Allah jabi alliance sous région organisée ibe nodditi fop décorugol nena hajja binta lali woto goto tultun den do nyalande hari den hawjuno fi yen hiube si Allah jabi le 2 octobre don e centre douta sec hara nyenyande ko enen e mabbe nyenyande be fijane be yote en nene fop ndaysan machallah yolla accidu be do habe o juta accidan en fop men fala be kadi yolla avant jude on nena hajja bindalali ha do wala hara be jodo to be na mila fala wori nena hajja bindalali mila fala wado seku ba ko wayto non ancien artiste be parce que dandi ben be golli soñi mabbe di ngadi ha jona hidito tawa hidi woni tranquille rendez-vous le 2 octobre inchallah merci beaucoup la famille on aussi vous belam be merci beaucoup mais weltani ko simi hali ko pass do kadi mi hodi ko suudu be windanela be ina la ancien alali hande kadi ndamende 224 merci beaucoup fop mon mais ni wal love erango yoni hande ka gido allez bye bye